gama sahaabaa yoo nachiisnii dabre jaalalli sahaabaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam nabii keenya jaalatan yoo jaalala keenya wajji waliin laallee jaalala nuti nabi jaalanu ni tuffanna jaalala jennee himuun nu dhiba gabaabsee yoon isinii hime jaalala rasuulaatirraa jaalala abubakar nabii keenya jaalatu jaalala umar ibn khattaab nabii keenya jaalatu yoon isinii kaase warruma duraatirraa yoon as kaase abii bakar hadiisa umarumaatu odeeyse gaafa nabiin makkarraa godaansaaf jecha gara madiinaa bihe abubakarii wajjiin jechuu eega sa'aa dheetu wajjiin deeman booda nabiin abubakar dubbise maal jeeni yaa abaa bakar maalaka tamshii saa'atan bayna yadayya wa saa'atan khalfi hogguta kana dura deemta hogguta kana booda deemta maaltu kasi rakkise rakkoon tee maalii jennaan abubakar waan nabiin jee yaa ergamaa rabbii hoggaan nama si barbaadu yaadadhees akka namni si bira hin geenye jeetiin si duuba deema hoggaan karaa irratti diinni si eege jechuu yaadees fuuldura keetiin deema akkumaan sii tahuu wallaalee jennaan nabiin alayhi salaatu wassalaam yaa abaa bakar jeen yoo wanni na tuqaa jiraatte akka anan xuyne si xuyxu barbaaddeeyii jeen jennaan abubakaris na'am walladii ba'asaka bilhaq yaa ergamaa rabbii rabbii haqaan si ergetti kakadhe musiibaan ati si xuyxu hundina haa xuyxuyii jeen osoo waliin deemanii goda waliin dhufan gaafa goda seenan nabiin godaan seena jennaan qabe hin seenin dhaabbu naa sirraa laala dura goda kana sirraa ilaala wanni goda kana keessa si ciniina haa ana ciniintu godaan sirraa qulqulleessaa jee ol seenee harkarra oofee dukkana keessa wanni nama ciniinaa yoo ka jiraattu taate akka nabii keenyan ciniinni ana haa ciniintu jee gabbehe hoggaa gabbehe mas aha goda kana lafaa fi cinaacha isaatiin qulqulleesse malee gubbaa isaan qulqulleessinee ergamaa rabbii dhaaphoommas bakka naaftee jira jee ol deebi'ee lamada gubbaarraas harka babaasee akkasitti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam goda san keessa ol seene qissaan dheertuudha achi keessatti bineensi isa ciniinuu fi kana hundaa akkuma isin beeytanitti jechuudha jaalalti kana achi jaalalti kana caale ni jira ja'ameellee yaadamu jechuudha haga Umar ibn Khattaab namni ilma namaa tahee ilmoo ofiirra waan jaalatuun qabu akka maymaa isaa afaan arabaatti habiibu habiibii habiibii jaan jaalalloon jaalalloo kiyyaa jaanitti Umar ibn Khattaab ilmasaa Abdallaahi akkaan jaalatu isaa fi Usaamaa ibn Zayd wal bira kaayeeti wallahi Usaamaa kanaan irra jaaladha ilma kiyya kana irra maaliif jennaan nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam Usaamaadha Abdalla irra jaalata kanaafin anis jaalalaan nabii qabu jecha Usaamaa ilma kiyya kaniin fi dhale kana irra jaaladha je jaalaltii sahaabaan nabii keenyaaf qaban kana fakkaata jechuudha